Kaçıncı kilometre gün şu? Hala biz. Bu kere kare tutup kalktı mı? Ona ben kalmamak mı? Hatta olur var. Ay, onu büyük ettirin. Bu tarafa kalktı. Say. Ya. Türk yaklaşık. Nasıl olur? Çıkarttı. Ne çantalar çaldı? Ya men çık otadım. Ha siz oturun. Sen de kalktın. Para kola çıkmış şimdi. Mınакей, деу иштеген эмес. Жүргүнчүлөр өзлөрү тазалап, өзлөрү жүрүп атат. Деунун бир да техникасы, бир да рабочиси көрүнбөйт. Жол аппак кар, тазаланган эмес. Муз. Кардын асты муз бойдон экен, кум себилген эмес. Асты жакта башы пробка болуп турат машиналар. Өзүбүзгө эптеп, эки дөңгөлөктүн жолдун ордун тазалап, жүргөнгө аракет кылып жатабыз. Көрдүңөр, жол даже канча кар калам казылды уже. Где-то 3-4 сантиметрдей жок казылып алынды. Азыр жол тазаланган эмес дагы. Витя, давай! Çıkma, Tesla! Çık!